نهاجی بەرەخودمە جەمە مامۆستا صدیق شەرنەخی سیاسمەداری کورد و بە ئەوەیە ڕاستەڕاست ji وڵاتی ئەڵمانیا بمڕەیە تاکم بەتر شرۆڤەیە لەسەر سیاسەتە پێدێ بکن و خەلکی ڕۆژەبای کوردستانی نەچار دکێ ji cihwarên xwe koç berbê Mamosta Sedîq dem baş beriya hemû tiştekî te guh da raportê di demeke ne zêde de pêleke dinya derbideriyê ango koçberiyê ji Rojavayê Kurdistanê bere welatê henderan, Ewropa, Tirkiye, welatên cîranî herêmî dest pê kiriye hemû ji ber siyaseta PYD. Yani divir de PYD ev siyaseta ku niha bi cît kir Rojavayê Kurdistanê encamên wê siyasetê çi ne li ser Kurdan? gelek spas. Niha em Ukrayna şer heye û kuştin heye û xelk baz didin ji ber vê şer û kuştinê. Welatê me çi heye yanî xelk baz didin ji xelî birçîbûnê û asêtanga û êşê û revandina zarokê wa û rêtankirina li ser nan û dezgehê wan e. Rastî jî niha eger ev tişta dayîn ereba dikan û rêvekirin û erd û milkê dayîne ereba heger nîvê wê ev erebê hatin musteltanata nîvê wê vegerîn ji Kurda wê bi sedê hezarê malbata wê vegerin jiyana xwe bikin û heyata xwe bikin. Lê bi rastî ti dezgehê jiyanê ji waran nahêlin. Niha genim ji cema dinyayê genim nan îro kêm bûye, zeyt kêm bûne. Lê genim cema zeyta zeytûna cema û zeytê dî cema û xêr û erzaq cema ne çima em ê asêtangên milletê xwe bikin? Çi hêcet heye? Geyrî wê jî ev kesê diçin niha hûn dibêjin ew girtine ey we dîtiye ev di sed û pêncî girtina rast e. Lê qasî wa di sed û pêncî pere dana berfîl dana û çûne derbas bûne. Ev kesê wa harisên wan û kadrên wan e hemû jî xelkê me pera didin wan xaneyê xwe difroşin, malê xwe difroşin, pera didin wan e ji bo derbas bin Tirkiyê. Hûn veqesa vatinê hesane lê qasî wa di cara pere dana dizî çûne ji mecburî çûne. Ew divê heger bi dêla xelkê bigirin bixine hepsa de bêjin kewerin lazimiya we çi ye, jiyana we re çi gerek e, em ê alîkara we bikin bidine wan e. Lê em hemû jî zanin ne ji niha ve ji berê Başa Mamosta Sedîq tibxwa me jeb tiştekî dike yanî pirsa em dibirin de PYD ev tiştê gotin PYD hemû berûvaj jî wat dike ne pêwîste bike berûvaj jî wat dike ku xelk ji malên xwe derkevin koçber bibin ji welatê xwe derkevin yanî armancan serekê PYD ji vê siyasetê çine ji ber çi PYD li Rojavayê Kurdistanê çi ji Kurdan dixwaze bê siyasetê dixwazim bê zanin Belê ez benî xuyaya wê siyaseta tehrîbê yek û siyaseta birçîkirina milletê me li ber xwe nedê di do. Siyaseta însan wextê birçî bê û nanî wî tune bê û alîkara wî tune bê nikarê ne dezgehê xwe siyasî ne dezgehê xwe welatperwerî ne tiştekî biparêse. Îro roj wextê na yanî tişta esasî nanê însan nan û bixwarina wî û germkirina wî û sopa wî û jiyana wî û dixtorê wî heger ev keve asêtangî te însan êdî bi dereca didwa nûka welatperweriyê bifikirê, dereca didwa wê nûka pêşxistina wetayê xwe bifikirê, dereca didwa wê nûka wê hebûna xwe weke gotî dixwaziya hebûna xwe biparêse însan. Ji ber vê yekê em hemû dizanin yanî îro roj ev petrola ji wara tê û malê dest vat keve, xêra dest vat keve. Ev însanên niha dikarin her car dikarin dehê ejmarê deh cara ji bo bêhtir dikarin xelkê xwedî bikin û xelkê bixin jiyanek xweştir de. Lê wextê nakin planeke nakin ez benî. Îro roj ew imkaniyat û qudratê li cem vê îdara zatî heye nekê mî hikûmeta Sûriye. Eger hikûmeta Sûriye deyna dike kesek deyna nade vê îdara zatî. Hemû perê wê ne, gumrukê wê ne, petrola wê ne, gelmê wê ne, ev ê hemû zatîne qudratê he bêdên jî vê nadin naxwazin alîkara bikin. Armanca Başa ew pere Mamosta Sedîq ku dê berçin. Kesê çûyîn kesê mayîn jî derkevin belê. Mamosta Sedîq ev dehatên ku tu dibêjî ku destê PYD de perê wê hene ku dê berçin eger bi ser xelkê de belav nakin. Rojavayê Kurdistanê bo jê dera çi? Kelemke carek dî bêje? Mamosta Sedîq te got ku ev hemû dehatên destê PYD warî dat perê wê hene û hemû jî ji Rojavayê Kurdistanê ne medam bi ser xelkê de nayêne belavkirin ku dê de çin ew pere. Aha belê xuya ez benî. Ew diçin dibine dolar û diçin di dira. Derek jî jê dibin dîsa diçin ew kesê ew çêkirine.
جواره دچه بحرك حكومتها سوريا دچه وبحرك جي دچه قنديله وبحرك جي افكاس يضربين شخو افكادري وهرول حب بدنا هبدو و بده مليون دولار ويلي بخنو يهرن ما وقت كيسك پارا خستیا دج علی کی د سه قله مزنته ده من افکسی هاش خو نامینه يعني افقه وهرن لامزان ربا بمينه وهرتشتي ابابكن وخانيا ابابكن وبنياتا تحتي بنيا تحتي ابابكن وزراعتي ابابكن واشتربجن جيانك ابابكن ومدرسه ابابكن كاچ مدرسه وچندري وچند باجار وچند دزگاه اباكر ناز بني لافهموا امزان دشي سريادا يك جي جواكسي او تشكرنا يا دي ترجي ودي ساعات بجم اش قنديلره ويا دي ترجي شويه سياج دزينه محمود زانن او خجي هرجات بجن والله ما فلانكاس ديتيا وما دز ديتنا ما او قرتنا وياكو اشكال جينا كنجي قالك يعني وقت اف اداره جدلكي ولات برويري وجدلكي مسؤوليات عامله تشتغل بكي ام حموز هانن وروش نولو بي نحربك الورها نشرك الودرها نا تعلانيك الودرها ونجي شابن الودر رابونه جبوشي ابي انساني برتشيد بنو باز كاج مره بيجا يعني كسك منطقه اقتصادي نا بيجي انه افكاسيه لازم دركه من حجرنا برشيبونا وطازيكرن وايشا جو صناعي بي يعني اي جو ناني هبه خيو وزاروكي ببن اي زاروكي ويتنبن واسيطنج الدكاناوي بك المالي بك شغلي بك يعني هر يكي باواكي جاوا هدفه جدر خصني وجدور كرني باشا ما مصدق ما بين يعني وكك وهاتي خو يكرجن جا بيدي د سلاداري ورغتي وحتى وكيرو سياسات جور بجور لسر خلقي بجد كتاكو ارمانجا سركات تعريب وري بجي كرن نها الجوري داوينا بجن احصائي ودركتيا رجاك مازن دتويكو غنجن كرداني 18 حتى 35 ساله حتى رجان زكي 85 صدي رجابه كردستاني بجي هشتنا يعني بيدا بفي السياسة حتى وكان ها تشبي لانك لدجي كردان رجابه كردستاني بجي كريا دماشا از تشتكي بالملو معناها بيدا وإدارة ذاتية أفقى عرب القام شلونه وأفقى عرب خصنا جزيرة مدى شان جوا عربا كرنا عسكر وكرنا لشكري خو كرنا قصدين حموجي بيتر برانيا وكردن ما هم في ايديولوجينا امتني في ولاتي قيتي مادام هون بيجن ام براتيا قالانا شما وانا نابل اب سريانا ببن عربا ببن واجي ببن دوغرا ملتي خببن هون ملتي من دبن خيو واهي لشتيا ملتي ما دبنا رقا دبنا مناطق عربي دير زوري وانا يا اخي هكر وكان حبرن بلا حماتا جهه خبكن ولاتي خبكن ليتني كان زاروكي عربا برنا وكان زاروكي ملتي ديدن نكرنا ما ديت المن بجبل دمكي كان زاروكي برن من بيجي بيشاور عبون وحد جوار دانين ومظاهره كرن وانا ايدي بيمان بار دانين ونعميدين لما زاروكي ودبن ني بجوجك ني مزل باشا مانها ام ايرو روج ام دكارن الوافرز بك الملتي ما في فقير ياخذ لما الوافرز ما مستا صديق مادام لآلیه من بجه وقت کتام جا پیکر لدی وراوستان زاروکا جوار بگراندن لدبری کردی پیوسته چوری کردن او جی دروی وادارابن تا کوری گریه ل رواندنا زاروکا خوب کن بله دوی خلق مال برخوابدن اف سیاستا گو صصبوني وسياستها خبستلين وسياستها همن بكفن وي روجدا يعني دبي هرن جولاتي خدر كن يا ديل برخوبدن ليه هر وهر برخدان خلاصيه ملتها هر وهر نقبل كرن وبرخدان وكاغو او جانا شعاري خدت بيجن برخدان جيانا لوي شعاري وكيدي تشوت تزيبرين لي او شعاري برخدان جيانا هاجر ملتي ما ايغو زوراوي دشي وتعباوي دشي زاروكي ودشنا قال برخو بدن وقبول نكن وذاك من واجع عدي قامش لو قاعد ديلك هذا وتربس في هذا وقاعد حسيت هذا وبيكمان ابيها بين سكنان بلا ياك دوسي ده يعني قالك جارا انسان ما مستعصدير داوين بس فازم تبهرغلي سر راوستي دماغ شورش سوري دس بكر بريكو بيدا د صلاداري ورغله جيرجي ماسد قلت درفتك جبوي كردان هاتيا دوزا كردي ما في كردي كرد وكان توك بخدان ما بشتيكو بيدا صلاداري ورغلت حتى وكيرو مش دس بك شورش حتى وكانها بيدا دوزا كردي وكا نتوا كرد وكا ما في كرد وكا دوزا كردي خسته چقونا كده چند قونا غان بغرانت مالز بني وقت دس بكرني ده لبهاتنا وانا
وريجيمي سر اساسي خدمتها هناك ابي سر اساسي باربكرن وخدمتها ريجيمي نسر اساسي افكسيها واخو فرض كريا انه ام هاتنج بو خدمتها كردات كرد يعني ازبين بيراوا يعني يكيتين اجتماعا الشخصي او مكتب سياسي او شويش وي عمر شيخ موس بيجي ما بن سبونسريا خدا تيكليا نظام سوري بأبوچارة كر السليمانية ديمك او وقتي هاتنا ترتيبك وهاكرنا نبي بازار وبشروط كرنا ترتيبا وا كرنا انه امي في بدنا هوني في بدنا هوني فيج مرة بكن امي فيج ورا بكن بربيه كده ما تخصت براستي كيبه ما تخصت بازاد وري حكمداريه بكي ما تخصت سربلند وبشكلك مستقل وري ما حما الي كار كربا ما حمو بيش جيل كربا نها حكومه لكن شما ما نكن شريك شما مجلس نكن شريك شو مشكله ما هي بوالا شو مشكله بمره يعني كيلو روج ديار قرار ما هاد في كسكي نكن شريك فرق ما صديق برسام او انها بيدي دوزا كردي لروجافاي كردستاني چند قناغه باش دبا غراندي ازمني قال قناغا يعني نها مثلا قناغا كردستان فالبو يك قناغا عرب كت منطقه دو قناغا حركه ولات بروري وطنيه دا زعيف بوسسي قناغا مثلا ايرو روج علاقات دولي يعني وقتها كده ايرو اماده هي دنيا حاضر كلها اب مثلا دولي باش بخير قال قناغا دا مسألة باش دكتنا لي اشتت برسم يعني كاتش قناغ بيش خستنا يعني ام حموزان تشتك بيش نخستنا يعني في وارده ايرو روج معناها ايرو روج هجر دبن في دنگي توپو جنگا اوكرانيا وروسيا ده هجر اردوغان وري درباز بي نجد ديسا حسابي هناك تشنابي اردوغان خو حاضر كي اف جاميرها تش حاضر كرنا تش اماده كرنا خلكي خو باريسن ملتي خو باريسن كردستان باريسن ووقتي بن في دنگيا دنيا ده بن بالكيشيا خلكيش في حرب اوكرانيا ده كان هر تشتي بكن لدفيبو تشتكي بكن او بخا خلق حساب جواب بكن كي ببي حساب جواب كن ايرو بفانا خلقي اوكرانيا قالك سباس جوي مع مستاذ صديق الشارنقي سياسة مداري كرد جوالات المانيا كنت باوي راست نمربي قالك سباس